শ্ৰী শ্ৰী 108 সাৰ্বজনীন ছট পূজা ঘাট অখণ্ড হৰিকীৰ্তন সমিতি। এয়া মই সন্মুখত তোৰণখন দেখাইছোঁ। ইয়াত অখণ্ড হৰিকীৰ্তন চলি আছে আৰু এই এসপ্তীয়া হৰিকীৰ্তন হ'ব, এসপ্তাহ হ'ব। আৰু শিৱসাগৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত আহি আছে আৰু তেখেতসকলে হৰিৰ ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীষ লৈছে আৰু এই 7 দিনীয়া ইয়াত কাৰ্যসূচী হৰিকীৰ্তন হ'ব। আৰু মই আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে এই হৰিকীৰ্তনৰ কি ধৰণে হৰিকীৰ্তন হৈ আছে মই দেখুৱাই যাম।
ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ। ले ले चले नशे आरातिक चंद्रहार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भगवान् कल्याण हो इसी कामना के साथ आपका हर्षोल्लास के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। पूरे कमिटी का सहयोग है इस नगर के ग्रामवासी, जनपदवासी, क्षेत्रवासी जितने भी भक्त हैं सबके सहयोग से यहाँ उत्सव दिख रहा है। आप लोग इसमें प्रस्तुत होते हैं पुलिस के भाग बने जय श्री राधे मंत्र सभा Ada dah. Siap, Dok.